Bueno, arratzaldeon. Bueno, betiko ez gai ordena ordekugu, 7 puntu dauz, 4 berri ematie dire, eta gero akabukoa erreguak eta galderak. Da ingo dugu betiko lez. Hasiera mongotzegu. Eta 2013ko otsailaren 27an izandako batzarrari dagokionak eta onartzea lehenengo puntua. Betiko moduan, inork espadoko ezer esateko edo aldatzeko edo gehitzeko, kentzeko edo onartutzat emoten da. Horren onartutzat emoten da akta. Urrengo puntuak, 2. 6. Barkatu, 5. kontu emotekoak dira. Likidazioaren igezko 2012ko likidazioaren kontu emotea eta gero kreditu aldaketak dauzenak. Batetik, udalaren eta bere autonomia dun erakundeen 2012ko aurrekontuaren kitapenaren barri emotie eta horregaz lotute 2012tik datozen kreditu gerakinek txertatzeko kreditu aldaketen expedientien barri emotie dekogu. Bueno, en referencia a este tema, lo primero que quiero decir es que hemos cerrado el ejercicio 2012 con resultado positivo. El presupuesto del Ayuntamiento para el año 2012 se ha liquidado con un remanente de tesorería líquido por importe de 741.965,96 euros, siendo 174.053,96 el remanente de tesorería para gastos con financiación afectada y 567.912 euros el remanente de tesorería para gastos generales. Kulturetxien 2012ko ekitaldia likidatzean diruzaintzako gerakinen likidoa 6.849,04 euroko izen da, zenbateko osoa gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina delarik. Lanbide ekimenak, Centro de Iniciativas Profesionales, su remanente de tesorería para gastos generales es de 9.297,86 euros. El Patronato de Deportes ha liquidado el ejercicio 2012 con un remanente para gastos generales de 8.228,53 euros, eta Villasante Udal Euskaltegian diruzaintzako gerakin likidoa 18.777,31 eurokoa izen da. Por lo tanto, y como decía anteriormente, hemos cerrado el ejercicio 2012 con resultado positivo, tanto en el Ayuntamiento como en los organismos autónomos, cumpliendo además con las exigencias de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Eta amaitzeko, lanbide ekimenak zentroko aurrekontuko kreditu aldaketa espedientearen barri emotie, Eusko Jaurlaritzak enpleo berde deritzon programa 100% finantzatzeko emandako dirulaguntza dela eta kreditu gaikuntza. Jasoko dan dirulaguntza 95.675,.